Svakim danom se javljaju ljudi, ali jedan veliki problem, ti ljudi nemaju novca da plate analize. Dobro, a sad mora da ljudi budu jasni, da ne bi pogrešno razumeli. Vi ovo ne naplaćujete? Ja ovo ne naplaćujem, ja ovo radim, da kažem, pro bono. Bez analiza mi ne možda podnesemo tužbu. Znači, kada dobijemo te analize, vidimo o čemu se radi, da vidimo da li ima kancer pluća, da li ima kancer mozga, da li ima kancer kostiju, kancer melanoma. To se ne odnosi samo na Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku, to se odnosi na čitavu teritoriju. Pa evo jedan, da kažem, rezervista koji je bio u Pančevu, on je dobio kancer pluća. I mi imamo analize iz Italije da u njegovom telu imate ogromnu količinu siromašnog uranijuma i teških metala, identičnih kao na Kosovu. Pa znaš šta, onda moramo da menjamo i udžbenike istorije, jer onda ne možemo da kažemo da je u NATO bombardovanju poginulo, ne znam koliko su tamo rekli, 2700, nego 140 ili 150 hiljada. I to je nešto što treba... Ali to mora da dokažemo. Možemo da formiramo ovakav institut. Može i Srbija da ima takav institut. Da imamo institut ovde i da svako... Imamo sve te iste mogućnosti. I da svako može da odnese biopsiju i da se utvrdi. Jer ta tehnologija, 1909. I onda vidimo tih teški metali koji su, da kažem, prve kategorije, druge, treće kategorije, koji su opasni i oni sa potvrđeno Svetske zdravstvene organizacije su opasni po život i zdravlje i izazivaju kancer. Ajmo da kažemo mail na koji mogu da se obrate ljudi. Mogu se obrate advokati.aleksić@gmail.com. Ja želim da pomognem i ovim putem pozivam i druge kolege koji žele da se uključe u ovom timu. Ima mesta za sve. Ako imate 200 nemačkih vojnika koji su obolili, a su dobili poravnanjem od nemačke države novac, ova tema o siromaštvu uranijum nije nepoznata tema i nije tabu tema u Evropi i Americi. Samo kod nas možda bude tabu tema i strah zbog čega bi ja to govorio, razgovarao, ali mi moramo jednog dana da